Ki MLA ki bedang syudap Shah Jied Thymmai syekayeng darbar tauan ke jela mentagasngi ki labam Smai haka darbar kerpang jong kayeng darbar tauan ke jela. Barok ki san pekundai ngut ki MLA berkentup ya umukul sangma uba preston tingsong uba el hek nalor kiwei lah penbam Smai da uprotem speaker u Timothy Shira. Kasuki nasoyong kadang saat theli na kadaw ka jingklat no ukurtong jong kaseng UDP bat ya ka jingjiet na kanega constituency on sapelong pat kam hadien. Nalokani u Commissioner and Secretary jong kayeng darbar ulawan ra Ahmad Kamid kayeng darbar ya ka jing penbenar nak Election Commission ka berkentup ya kayeng darbar tauan ka berkhatway ke Meghalaya kayeng darbar ka pelong ya ka jing ngapjar ka ba minute nalokani u Protem Speaker u Timothy D Shira ula penbenar ya ka kerteng jong ki dekon ki bela syatung syaki kenhun ki chairman jong ki committee berper kayeng darbar Kadorbar kan sa syong biang haka sengi palay benjiet yo syong kenor kayeng dorbar tauan bat an pelong ru haka juk sengi ya ka jingit tunjuk bor. Hadian ke jingilap election ke beketang kiseng